Evo nas jutarnja šetnja, nedelja pre podne, 9:30 ujutru. I Stepo je uzeo ovaj svoj go-kart i prvi put ide sa njim do prodavnice. I baš je zanimljiv. Ona mala kuca lajala na nas. Evo ga. Ovdje u ovoj gore kući živi jedna drugarica koja ide sa Stefanom u školu, jedna devojčica. Evo nas. Jel smeš da ga pustiš, Dragane? Potrči za njim. Da. Stefan je mnogo smešan. Janice, kad je tvoj red? Evo ih oni kaktusi što smo mi posadili. Oni su porasli veliki. I ovi žbunići. Janice, sad je tvoj red, Nana, strpi se. Ovo sam htjela da vam pokažem, ova kuća se prodaje ovdje. Dragane, za koliko se ono prodaje ova kuća? Prodata? Evo, prodala se. Da li od 1.700.000 do 2 milijuna i sad ću vam pokazati kako izgleda. Ovo je unutra. Kuća je prelepa, ali evo već se prodala. Neko je dao, ne znam koliko, provjerit ćemo baš ako piše na internetu, ali prelepa je. Mislim, meni je unutra lepša nego spolja. Bravo! Pazi, bato. Sad je Nanin. Sad ćeš ti tu. Sad je Nanin red. Pa i ja mislim, da. Sad je Nanin red. And then on the next road is my turn. Dobro, tako i treba da se menjate. I really like the new car that Pa to ja ne mogu tako, sine. Mama. Bili smo u prodavnici. Sad tamo bi trebalo da idemo kući, međutim mi ćemo ići ovim putem ovdje. Da vam pokažem ove kuće sa ove strane. I tamo ima na kraju ima jedan veliki noj. Šta radiš, Draganče? Ima jedan veliki noj. Ja sam ga vidjela prošli put. Nana! Kuda ideš, sin? Hoćeš da idemo trotoarom, Dragane? Hoćeš da idemo trotoarom, ovo je malo mokro. Evo, prešli smo na ovu stranu i sad ću vam pokazati. Kako izgledaju kuće. Good morning. Gde? Ko je moje? Nešto kao snimam, ali ništa ne vidim od ja od sunca. A mi smo došli tamo preko puta, ali ne vidi se sad od ovog drveća. Neki čiko se vozi.
bushes. Ne možeš. Kaktus. Možeš samo tamo preko da ostaviš. Preko puta. Kad budemo sad prošli. Then over here. Da. Ajde da požuri mama sine. Tata mi ode. Evo. Evo da vidimo kako su ovi vredili. Ovdje se gradi nešto. Evo ovdje se gradi kuća. Daske, čačkalice što Dragan kaže i onda okolo ide cigla, ali pripremit ćemo vam video kako smo mi gradili našu kuću pa ćete vidjeti sve detaljno. Evo ovdje. Tako da kuće su manje više iste i uređenje ispred kuće je isto skoro. Sve to slično, samo na neki drugi fazon. Jest. Ova je baš lepa. Ovako zamišljam sebe kad ostarim. Ti i ja ovako sedimo na ove dvije stolice ispred. I gledamo. Nana, šta radiš? Sad je Ilijanin red, Dragane. Ove sve ulice što vidite tamo morate se vratiti. Kratke su i morate nazad. Nema izlaz na glavni put. Da idem ja naprijed. I naši žbunići će da porastu ovako veliki. Vidjeli ste u prethodnom videu kako su naši žbunići mali. Naše biljke. Ali porašće. Stefo, kuda ideš, sine? Idemo skroz do kraja i onda ćemo tamo preći. Sam ja spora. Sad ćemo doći do kraja pa ćemo vidjeti kako ćemo proći. I ova kuća je slična, vidi. Iste stolice. Ovako ćemo ti i ja kad ostarimo, na dve stolice. Ko kažeš, ja čekaj staro stolo. Ja, da. I to što kažeš. Ček, ja mislim sad da se naselje gradi tamo iza, jel tako? Da. Tamo gore, vidite one livade. Tamo će se sad graditi naselje. U stvari eno tabla, sad ćemo im baš pokazati. I sad kad napravimo ovdje krug, ali nemam pojma kako ćemo se zaokrenuti. Ima neka stazica, eno ga noj. Onda idemo u našoj kući tamo gore. Baš vidi ovi žbunići. Opa. Ovi još nisu uradili. Ovi su se doselili. Hoćemo prijeći gore. Idemo. Tamo će se graditi sad jedno naselje, ali to naselje će izlaziti tamo kod nas. Sa te strane će biti ulaz. Eno ga noj. Eno ga. Sine, ovuda sreća. Stefo. Vidi velika tuka. Vidi ga. Eno ga.
Kuda ćemo mi preći? Ovuda? Ovuda? Blago nam, ako mi ovo pređe, evo kao da sam u Sečnju negdje. Ja sam kupio krumpira. Šta? Evo ga noj. Evo ti ručak. Gledaj koliki je čoveč. Baš je ogroman. Evo tamo krav. Evo ovdje na ovoj livadi će se graditi sad. Sad ćemo da imamo snimljen. Evo ovo. Evo. Čekaj. To će se graditi. Sad, ono gore A. Beckett Road. Mi živimo ovdje gore. I sad smo mi ovdje. Sad smo mi tu i sad idemo ovuda kući gore. A onda će odozgo da se ulazi i gradit će se evo ove. Evo prodate su. Ostalo je još 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu će se graditi novo naselje i onda će se spojiti. Spojit će se s ovim ovdje. Are those the houses that are being built? Da, Sreću. Ajmo idemo. Idemo da vidimo kako ćemo preći sad. I like move. Ali svi su vidiš po 800, oko 800. Evo ovaj je najveći. 1000. Idemo Sreću. Dragan je preneo autić. Tu će biti ovdje. Eto, tu će snimati. Sad moramo preći ovo, majko moja. Evo. Samo da prenesemo Filipa. Uspjeli smo, prešli smo ovdje. I evo, kaže Stefo, ovdje ima krokodil u ovoj bari. Evo kućica. I idemo sad polako kući. I eto ga. To bi bila naša šetnja. Komšilukom, po ko zna koji put. Ali nismo vam nikad pokazali tamo one kuće sa druge strane. Evo stvarno bara velika. I mi sad idemo gore. Idemo našoj kući. Evo, kod nas ima ovaj ovdje sto i možete, svako donese nešto. Evo sad ima neki krompir mali i limun i možete da uzmete ako vam treba. I tako uvek neko nešto donese. Evo sada smo krenuli u predgrađe koje se naziva Oakley. Inače, Oakley je predgrađe koje se nalazi nekih 15 km od centra grada. I u Oakleyu dosta Grka živi i ima dosta tih grčkih restorana. Iz tog razloga mi ovo naselje zovemo grčko naselje. Evo sada možete da vidite kako izgledaju kuće u ovom predgrađu, to jest u ovoj ulici. Inače, cena kuća u ovom predgrađu kreće se oko 1.400.000, to je prosječna cena, a da biste iznajmili ovdje kuću potrebno vam je oko $500 nedeljno, to je neka prosječna cena koju sam ja uspjela da nađem na internetu. Evo sada skrećemo levo na ovom semaforu. Na primjer, ukoliko biste išli još naprijed iza ove velike zgrade koja se nalazi sa desne strane, tu isto ima jedan doktor, jedan naš doktor. On ima tu svoju ordinaciju, a mi ćemo sada skrenuti ovdje desno i idemo polako ka ulici gdje se nalaze svi ti restorani, da vidite kako izgleda. Samo da napomenem da kada smo snimali ovaj video, ovo je bio drugi dan da je Melbourne izašao u potpunosti iz izolacije. Vi ćete verovatno gledati ovaj video možda nekih 10 dana kasnije, ali evo, ovo trenutno je drugi dan da je Melbourne izašao iz izolacije. Evo sada ovdje na semaforu sa desne i leve strane se nalaze restorani i to obično budu pune bašte, čuje se grčka muzika i verujte mi koliko nas puta grčka muzika podsjeti na našu muziku, ali neverovatno, obično se pitamo je li ovo neka naša pesma. Evo koliko mogu iz auta da vidim ovdje,
Neke bašte nisu postavljene. Doduše ne znam sada u kom kapacitetu trenutno rade restorani. Inače, evo u ovoj ulici sa strane imate raznorazne prodavnice. Naprimjer, ja sam ovde u jednoj od prodavnica kada smo mi krstili, bila sam kupila sve što mi je bilo potrebno za krštenje. To je bila neka kutija sa imenom i iskreno ne sjećam se više ni šta sam sve uzela, ali uglavnom sam bila kupila ovde, pošto je to bilo davno, to je bilo pre 4 godine. Evo sada smo skrenuli ovde. Ovo ispred nas jeste železnička stanica. Sada ćete vidjeti malo bolje kada se približimo. Evo ovde sa desne strane, to je železnička stanica. I evo ovde sa leve i sa desne strane opet sve raznorazne prodavnice. Ovde isto na semaforu sa desne strane nalazi se shopping centar sa raznim prodavnicama. I opet ovo je semafor gde se sa leve strane nalaze restorani. Tako da je to zapravo jedan krug. Napravili smo jedan krug. Evo nas, stigli smo u grčko naselje koje se zove Okli, na nekih 15 minuta vožnje od nas. I sada ćemo da vidimo šta se dešava s obzirom da smo nedavno otvoreni, pošto sam primetila da bašte uopšte nisu nešto napolju, da nisu stavili stolove i stolice. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti uopšte da jedemo nešto, ali pokazat ćemo vam kako izgleda otprilike da vidite. Evo nas. Sad ovde sa desne i sa leve strane bi trebalo da budu sve bašte i to bude uvek baš puno, ali sad nisam sigurna koja su pravila. Tamo ima jedna bašta. Sad nisam sigurna, pazi sreću, koja su pravila. Uspeli smo da nađemo mesto na polju. Za vakcinisane? Dragan viče za vakcinisane, jeste, pitali su nas da li ste vakcinisani. Ilijanice? Oni ovdje žive, Nana, golubovi, jel znaš? Jel znaš, Nana? Evo nas. Hoćemo nazad. Pa nema veze, ajde idemo kući. Dobro, samo polako. Šta je, Dragane? Ostale ti oči. Evo nas, idemo kući. Definitivno nije kao što je bilo, pošto dosta restorana nije stavilo bašte napolju. Pre to bude sve puno, ali ok, počinje polako da se vraća u život. Eto, to bi bilo sve za ovaj video koji smo, moram da priznam, neplanski snimili. Do sljedećeg videa šaljemo vam veliki pozdrav. Ćao!